Amen. Imani bahezeke. Mungu awabariki. Mwenyemelele tuwakile protocol. Munikubalie nipokee protocol. Imbere yuko ninjira mu mwigisho. Mbele ya kufundisha. Hagati muri mwebwe ari abahungu n'abakobwa beza n'abadamu bambaye neza mu izina rya Yesu. Katikati yenu kuna vijana wazuri na wasichana na wamama wamevaa vizuri sana. Bambaye neza biteye ubwoba. Wamevaa vizuri sana ya maajabu. Imana iragaheza ngigo kubwabo. Mungu abarikiwe kwa ajili yao. Uno munsi tugomba tubakire kumugaragara. Leo tunataka kuwapokea kiwazi. Na abakozi b'Imana bama babakira bakabicarika neza mu ntebe zanyu. Ni watumishi wa Mungu wanaopokea vizuri na kuwaketisha vizuri kwenye meza. Ni abakozi b'Imana bazinduka imbere yuko mushika benshi babaringa. Ni watumishi wa Mungu wanakuja mapema kabla hujafika. Nibo basama abantu igihe bariko barakoroka. Ni ndio wao wanachukua watu wakati wanaanguka. Hizi minota 30 yo kwigisha. Nina dakika 30 ya kufundisha. Ariko munyemere. Lakini mlikubali. Muvyubahiro vyabo. Katika heshima zao. Munezero mwinshi dufise ku na furaha tuko nayo kwa ajili yao. Abantu mugisha wacu mu rugezo rudasanzwe. Na abantu mugisha wacu mu rugezo rudasanzwe. Watu ambao baraka zetu kwa kwani sio hapa. Nabahaye kaze protocol. Ninakaribisha mashemasi. Sanzwe kirongowe na Olivier. Ambao wako na Olivier. Leo mtaangalia watu kwa hiyo. Yaani ya mwanao. Asante. 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 Bama bitanga. Wanajitoa. Bama badukorera. Wanatutumikia. Ninde igihe yinjiye bamweretse intebe ngo yicare neza. Ni nani wakati anaingia hapo anamuonyesha kiti ikae vizuri? Ahari. Yupo. Ninde iwabo yashitse ahura n'umuntu amwakira akamureka aho yicaye. Ni nani ambaye akifika kwao kuna mtu anampokeaga na kuonesha mahali pa kukaa? Ahari. Yupo. Ninde asitenga aba bakamuprotokola bakamwitaza ku ntebe. Ni nani ambaye akifika hapa au anamleta mpaka amketisha kwenye kiti katikati yao? Haya wa university. Abize mu Bushinwa. Huyo alisoma shule. Mumvirize ukuntu Imana idukunda. Wana kisi Mungu anatupenda. Hariya abamama, kuna wamama, hariya abasore, kuna vijana. Wewe waundi umeze nkanje turazi nani? Wewe wewe saa mimi tunajua. Muhira gusohoka bagusuzuguye. Kwa kutoka nyumbani walikudharau. Ariko ushitse mu ngoro y'Imana. Lakini unafika kanisani mwa Mungu. Ku muryango ishize ku protocole w'umuntu akubwira ngo akuprotocole wewe. Mlangoni wametia mtu ili aweze kukupeleka wewe. Ni kali tuzobona kwa Imana dukorera ibitanga. Ni wa mara ngapi tunaona kwamba Mungu anatufanyia miujiza? Bamwe n'abakobwa beza. Wasichana wazuri. Ariyo n'umusore ari ngaha nawo mukunda wotinya no kumuhagarika kuko akanichambula. Kuna kijana ambaye yuko hapa unaogopa hata kumsimamisha juu unaogopa kutoka. Ese muri eglise. Lakini unafika kanisani. Niwe bodyguard. Njoo mwenye anakuchunga. Uri ukomeye Yesu. Sasa twese tuyuki abantu beza. Tuangalia watu wazuri. Bemera kudukorera tutabahemba. Ambao wanakubali kututumikia hatuna mshahara tunawapa. Munyemere. Mukubali. Jewe nami. Mimi na nyinyi. Tuhaguruke. Tusimame. Tukomere Imana maso. Tupigie makofi. Ugomba kuba valorize uzovaloriza abantu. Ukitaka kusaidia usaidie wengine. Ugomba kugira agaciro uha agaciro abantu. Ukitaka kuwa na heshima patia wengine heshima. Barashobora kufukama. Wanaweza kupiga makofi. Sote tutie mikono juu. Ndabaheza. Ili ni wabariki. Nibo basama abandi. Ni wao wanapokea wengine. Ariko je mkusengera abantu barabasizuza kubasama none. Mimi hata nikiombea watu siwezi kuwakumbatia. Unasema vyako. Barikiwa mafiki. Amen. Mimi nikiombea watu wanaangukaga sasa. Yeye msenge abantu waragohasi. Barikiwa mafiki. Kandi ndio mzozi yananiye. Kuna mshikana. Uivumilie tu. Senga masengesho ukoteje ubuzima bwabo. Omba kwa kulinda maisha yao. Abana bapastori bakazoza. Hao ni wachungaji wa kesho. Imana inazindura kugira ngo bamenyere kuyobora. Mungu yuko anawafundisha wajue kuongoza. Amafuta agiye kubisukamo. Mafuta yanaenda kumwagika juu Ukuntu yao. abadayimoni batinya niko bagiye kubatinya. Jinsi mapepo yanakikogoka abadayimoni batanyubahuka niko batazobubahuka. Jinsi mapepo yanajisagelea abadayimoni batakasa ekilibre niko bagiye gutakaza ekilibre. Jinsi nikisimama mapepo nakosa ekilibre
sinaweza Abasengeye mu izina rya Yesu. naombea kwa jina la Yesu. Abasengeye kandi mu izina rya Yesu. Naombea kwa jina la Yesu. Amavuta y'Imana babeko. 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 Amavuta cyo gikombo ababeko. Amavuta cyo gikombo ababeko. Abamarayika bakorane namwe. Abamarayika bakorane namwe. In the name of Jesus. 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 Thank you, Lord Jesus. Je vous les connais comme des soldats qui étaient m'adonnés en fait quand nous travaillons ensemble. C'est comme le prophète de la nouvelle alliance. Ama position muhagarara ko bazohagararamo namwe kubera ko mukora igikorwa cy'ishengero igihe bahejeje gukora igikorwa mu ishengero bazotahana namwe abandi babasekirize mu izina ryawe. Thank you. Baza kuichana tuba kumya kumwe. Wakikaa tu tunawakumbatia mmoja mmoja. Mwangaje waramutse. Waramutse. Mama angaje wasalimu. Waramutse wakoze Imana. Salimia watumishi wa Mungu. Kwa wanaza mafuta yako. Thank you. Thank you. You are blessed, my son. You are blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Hallelujah. I hear my fruit. I hear the good child. I hear the good child. Imani mshika. I hear the good child. Mafiwa katika picha ulitanga chani wa mzimu wa mkorofato wa lete. You are blessed, that's too much. But I have to do chani mostly. You are welcome in the service that you see the example in my life. Thank you for Holy Spirit. Hallelujah. Zalele shata mazata. To receive it in what it's gonna be better for you, and I bless your husband and in South Africa. I give you for you in the name of Jesus. You are blessed. Hallelujah. I'm just going to tell you. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed.